Keblai shibo ni pi borok gi bapet ye kini video ha kini kepor te kini kajing pentep halor kajing plat admission biang jong bentau snem arjar pesan amta kani ke course DLED kepada ka Diploma in Elementary Education mah te kani ke course kadi amta gitu ki bakwa ban long ni kai ne ban yo kam ni kai te ni ke course kadi amta jong pi te kani ke course kadi ke ba arsnem te skap hai kani ke video na pastang ha bakut khna ba pins to ki kriteria ka ba phi dan kam ne ki qualification jong phi kom for example mta fidena district ayu fila ban apply saka diet institute ka ba shi ai ma markidan nyotli gi diet institute hang ni po Meghalaya te kani ke notification ka de ba pen mi ha ka apun riu terik jong banai me ka ba fila ban i hang ni te ngan puli ka balong kani ke notice ka ong ni online applications are hereby invited for the candidates who are bona fide citizens of India and who are permanent resident of Meghalaya for admission to the 2-year Diploma in Elementary Education program for the academic session Arja Arpusan hadu Arja Punyama 2 years kede offer at the 7 District Institute of Education and Training of the States kini te kumal batah ni ki 7 District Institute of Education and Training of the State kemudian nyotli ki dayat hapo state jongima hukum kadayat nong ston kadayat seorang kadayat nongpo dayat hadasken bat kumjuk kita kiwi dayat badan support garu helsma tapi haban check ya lede fidena district ayu nang ta pila ban apply saka dayat institute ke ba sai ma kum example nang ta kum na kibana po is kasiel kila ban apply seorang kum kibana po west kasiel kila ban apply sa dayat nong ston nang ta kibana eastern west ruki hap nong ston nang ta kum ta terterma te habai de ber ka qualification kum ni candidates who have passed class 12 or its equivalent examination from a recognized board kamot ba pihaban pendap ya ka class 12 dan ni ka kanu ka examination ka balong equivalent ber ka class 12 mah from a recognized board consult with 50% marks and with 5% relaxation for ST kamot ba pihaban yo namta bun ki kasih jungi ki hap apa ST te kan debit 100% mark ban ni kalong 100% relaxation mah kemud 100% percentage pihak banyo alan fi dunai kata fi myo ban apply mah pihak banyo 100% percentage nang haka class 12 te tang kitu he nang ta for details notification kan visit kaya kini website mah te kini website ngan sabu po description pihak ban check po description nga kindan kini klik ini website nang ta ban apply pinsa apply mah te kelas dia ban apply kendai akan riutrek jong u banai me arjar arpusan te yele ban apply no kam keluar nomor kelas dia kala dei kumni hi te what up hadu kelas dia nomor ba lesi kan thot ke website ne kumno te kan nong kunci nong ma what you expect makin extend ru lesi okim extend te nang ta kumno ban apply kumala batai mene village gini kileng nang ta village ke kileng nang ta kitu bamnang ban apply hi te fi persang badat nyok sepo cyber lesi kan nyerap sibon ma te kublai sibon ta gini te bakhan dia halor kan ni kajing la admission jong kanika dia lihat apa kerang di district, tak kublai sibon.